Bog svima, ja sam Andreja, profesorica sam hrvatskog jezika i radim kao profesorica u školi Školica. Dobrodošli na još jednu kratku lekciju hrvatskog jezika. Ovaj tjedan se opet družimo na lekciji iz gramatike i razgovarat ćemo o posljednjem padežu u hrvatskom jeziku. Ne po redu nam je to 5. padež, ali ovo je posljednji padež o kojemu mi moramo razgovarati, jer još nismo razgovarali o vokativu. Vokativ je inače 5. padež. Ova lekcija će biti opet naravno na hrvatskom jeziku, ali ćemo pokazati primjere i prevesti sve ponovno na engleski jezik. Za one koji su tek možda počeli s učenjem hrvatskog jezika, pa bi ovo možda bilo ipak malo preteško da uspiju popratiti o čemu govorimo. So, hello and welcome to another short Croatian lesson. I'm Andrea. I'm Croatian teacher and I work for School Školica. I'm Maja's colleague and this week we will talk about another case in Croatian language, vocative case, which is actually 5th case in Croatian language, but the last one which you should talk about it. Today we will have lesson again on Croatian and English, so we will show some examples in the sentence, how we use vocative in the sentences. We will translate it to English for those who just start with learning Croatian language. Možemo zapravo početi, ostali će nam se i priključiti. Za one koji nas sada gledaju i koji su možda ovdje prvi put, možete mi napisati u komentar odakle dolazite. Učite li sami hrvatski jezik i zašto učite hrvatski jezik, koji je razlog učenja. Isto tako, oni koji su možda već malo duže u ovome i koji već duže prate s nama ove kratke lekcije, možete mi napisati znate li išta o vokativu, jeste li nešto prije možda samo inicijativno naučili o ovom padežu. So, for those who just join us and who just start learning Croatian language, you can write me in the comment from where are you and what's the reason why you actually want to learn Croatian and why you start learning Croatian language. Also, for those who maybe already know something about Croatian grammar, you can tell me, do you know anything about vocative case? Did you ever heard anything about vocative case? Or do you know maybe how to use vocative case in the sentence? You can show me with one example. And we have somebody who already comments, so you can join the comment and write me something. Idemo početi sa nekim primjerima. Sve ovo što vidite ovdje su neke riječi, imenice koje ćemo upotrijebiti u rečenici. Ono što je bitno na početku spomenuti kada govorimo o vokativu kao o padežu u hrvatskom jeziku je da izgleda malo drugačije zbog toga što ne koristimo padežna pitanja. So vocative is a little bit different than any other case in Croatian language because we don't really use any case questions. So we use exclamation like, for example, a or oj. You will see why. Vokativ koristimo većinom kada se obraćamo direktno nekome, kada nekoga pozivamo. So vocative case is used when we're addressing someone or when you're calling out to him. Today, a lot of people use nominative instead of vocative case, which is not really correct, but you will see examples. Idemo početi sa prvim primjerom koji imamo. Ovdje nam je riječ o imenici muškog roda. Imenica muškog roda, brat, u vokativu glasi brate. Znači, brat, brate. Regular nouns receive suffix e in vocative case. Regular noun in masculine gender ends with e in vocative. Brat, brate. The same is, for example, sin, sine. So let's see first example. Brat, brate.
The same thing is sin, sine, brat, brother. So we have one example of this. So regular nouns in masculine gender just have e in vocative. Sine, idemo li na plažu? Son, are we going to the beach? So this e je ovdje zbog vokativa. Sine, idemo li na plažu? Son, are we going to the beach? Ovo su nam imenice, znači imenica muškog roda. Regular nouns, masculine gender, we got e. Drugi primjer koji imamo nam je čovjek, čovječe, čovjek, čovječe. So nouns which ends with k or with c, ending would be če, če in vocative case. So word ending changed to če. Čovjek, čovječe. So if you have noun which is masculine gender, if it ends with k or if it ends with c, the ending would change to če for vocative case. For example, idemo vidjeti sljedeći primjer. Another example. Čovječe, danas je baš vruće. Čovječe, danas je baš vruće. So you can see čovjek change to čovječe in vocative case because it ends with k. If it ends with k or if it ends with c, ending will change to če. Man, it's really hot today. Čovječe, danas je baš vruće. Man, it's really hot today. Čovječe. Vocative case. Vrag, vraže. Vrag, devil. Vraže. Vocative case. The same, almost the same rule like here. When you have noun which ends with k or with c, the same is here. If you have noun which ends with g or z, it's gonna change to že in vocative case. Vrag, vraže. Vrag, vraže. Muž, mužu. This is another example. Vrag, vraže. Muž, mužu. Muž, mužu. So, if you have word which ends with palatal consonant, like this one, it usually receives suffix u in vocative case. So, if you have noun, which is masculine gender, if it ends with palatal consonant, it usually gets u like suffix in vocative case. Muž, muž. For example, mužu moj, danas je bio odličan dan. Mužu moj, danas je bio odličan dan. My husband, today has been a great day. My husband, today has been a great day. Mužu moj, danas je bio odličan dan. This ending with palatal consonant, and that's why we got u in vocative case. Let's see another. Iva in vocative. Možemo vidjeti da se ovdje ništa nije promijenilo. Znači Iva ostaje Iva i u vokativu. Nothing changed with this one. Why? Zašto? Zašto se ništa ne mijenja? For regular feminine nouns, which ends with a, so they ends with a, nothing change in vocative case. That one stay the same. Just like Janica, in this case,
you see that ending changes. Janica, Janice. Janica, Janice. So female nouns, it's not gonna change in vocative case if it's regular one. So it ends with a, but in this case it also ends with a, but ending is actually ica. So that has to change to a in vocative case. That one will change. So if you have feminine noun, female name, which ends with ica, if this is the ending, in that case, in vocative, it will change to a. But regular nouns, which just is normal female name, without this ending ica, it's gonna stay the same as in nominative. There is no difference in that case. So just remember, for ica, it's gonna change to e. Janica, Janice. But Iva, Iva ostaje isto. Stays the same. Iva, Iva. Let's see one example for Janica. So, ime koje završava sa ica, žensko ime koje završava sa ica u nominativu mijenja se u e u vokativu. For example, Janica, Janice, ideš li s nama jedriti? Janice, ideš li s nama jedriti? Janice, are you going sailing with us? Are you going sailing with us? Janice, ideš li s nama jedriti? But, we say, Iva nam ostaje isto. Isto kao ako stavimo primjerice ime Ana, Ana u vokativu Ana. Iva u vokativu Iva. Normalna imenica, normalno žensko ime u nominativu koje završava na a, neće nam se mijenjati u vokativu. Imamo primjer. Iva, voliš li plivati? Iva, voliš li plivati? Iva, do you like to swim? Iva, voliš li plivati? Nothing change. Stay the same as nominative. Iva. Ok? Dalje, sestra se mijenja u sestro. Sestra u nominativu mijenja nam se u sestro u vokativu. Zašto? Sestra, sestro. Regular feminine noun which ends with a, so this is feminine name, but now we're talking about feminine noun which normally ends with a in nominative, we change the end with in o. Sestra, sestro. So regular feminine noun which ends with a in nominative will change their ending to o in vocative case. Sestra, sestro. Sestra, sestro. For example, idemo vidjeti još jedan primjer. Sestro, hoćemo li igrati odbojku na plaži? Sestro, hoćemo li igrati odbojku na plaži? Sister, are we going to play volleyball at the beach? Hoćemo li igrati odbojku na plaži? I posljednji primjer koji imamo, male names. So male names commonly in vocative will end with e. So we're adding suffix e in vocative case for normal male name. Marin, Marine. Primjer, da vidimo i primjer. Marine, kada putuješ na more? Marine, kada putuješ na more? Marin, when do you travel to the sea? Marine, kada putuješ na more?
Marin, when do you travel to the sea? Znači, normalno muško ime u vokativu dobiva sufiks e. I ovo su nam pravila koja imamo za vokativ. Znači, nemamo striktna pravila, ali ova pravila u većini slučajeva koristimo za vokativ u hrvatskom jeziku. Možete mi u komentar napisati i po jedan primjer kako biste vi koristili vokativ u nekoj rečenici. Možete mi dati samo jedan primjer rečenice kako biste koristili vokativ na osnovi ovoga što smo sada pričali. Ako ste primijetili, u rečenicama vokativ odvajamo zarezom. Znači, vokativ odvajamo zarezom kada ga koristimo u rečenici. The name or the noun describing who we're addressing must always be separated by a comma. And that's the rule for vocative case. So it doesn't matter are you using vocative at the beginning of the sentence or at the end of the sentence, it always must be separated by a comma. So just take care of that also. Be careful about that rule. Ako imate pitanja ili ako vam nešto možda nije bilo jasno u vezi vokativa, slobodno pitajte u komentar. Možete nam dati i po jedan primjer od onog pravila koje sami odaberete i upotrijebite vokativ u rečenici, pa ćemo vidjeti jeste li shvatili u potpunosti o čemu smo i danas razgovarali. So in case that you have any question about this short lesson, you can just ask in the comment. We will try to give you more examples and we will explain you so you can understand what we talked about today. Also, you can choose one of the rule and give us one example. How would you use a vocative in the sentence? Nadam se da ste uživali i u ovoj kratkoj lekciji o posljednjem padežu koji nam je ostao. Družit ćemo se i sljedeći tjedan na kratkoj lekciji hrvatskog jezika, ovog puta opet vokabular. Tako da pridružite nam se i sljedeći tjedan i lijepi pozdrav do tada. Bye!